نمایشوان هێژا دێبان دەمێن داویە دە gelek şahî li bajarên Bakur û Jilatê Sûriye hatin darxistin. Ev şahiyana piştgiriya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê dikirin. Got çawa Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi hemû pêkhateyên xwe bilehengî û qehremaniya xwe herên parastin ji him jî çeteyên Daişê, him jî ji êrişên dewletên derdor, him jî bû mînaka herî nimûne di nava Sûriye bi giştî de. Ji ber vê yekê îro têpayîn şahiyeke mezin li bajarê Dirbêsiyê were darxistin, kesetin navdar wê tê de hazir bibin, gelek kom wê tê de hazir bibin strana bêjin, xelkên Dirbêsiyê û gundên derdora wê jî wê werin tê de hazir bibin ji bona ke em bername û dema wê xweşik naz bikin. Em ê berê xwe bidin cem Selman Kerbetilî hevalê me ji xwe hevalê me navendê ye, him jî endamê komîteya amedekar e. Selman merheba, çawaye em dixwazin wê yekê bizanî bin. Agahiyên zêde di derbarê bernameya şahiyê de saet çi wê wer darxistin, komên got wê bejdar bibin û strana bêjin tu bi xwe di komê de yê strana dibêje, stranbêjî wekî tê de hazir be û strana wê bêjin. Her hûn dixwazin yani agahiyên di derbarê şahiyê bi giştî ji te nas bikin. Belê dema we hemiya xweş bê, dema temaşevana hemiya xweş be. Hemleya li Kêlek Qesedê, li Tenişt Qesedê seknandin di xindeqa Qesedê de hunermendê Bakur Rojhilatê Sûriyê komîna Melek Şêxbekir biryar send heft konserta li kantona Cezîrê li daxe, yek jê îro li Dirbêsiyê şahî jî beşdarbûnekî baş çê bibe, gelê me jî fan kiriye hunermendê me jî di xindeqekê seknandin ji millet rûbiyek rêgezekî yani ev bêjî şek û guman tê nemane û hemû hunermendê me jî êgo em war axivîne taybet hunergeha welat konsertê xwe jî li başûr jî çêkirin berî çend roja li Qamşlo çêkir îro li Dirbêsiyê saet 4 êvarî bi konser li dakeve beşdarbûna hunermend Nisrîn Botanê, Mahmûd Ezîz hunermendekî bi Emer mezin askeriye berhemî Sadan berhemî wî hene, Koma Serdemê û Muayyed Şwêş. Belê Selman ke hunermend yani giringiya darxistina van şahiyên bi vî rengî ji bo Qesedê di demeke wiha hesas de tê çi wat heye? Belê ji ber zimanê gur û bixdên yê ku li Sûrî giştî tê meşandin li ser malperên civakî elektronîk şerekî li hemberî pêkhatiyê li Sûrî çê dibe, ferq û cudahiya me stranên me ne, felsefeya me ye, projeyên me ye, em dixwazin bi gelê Sûrî bi giştî bidin naskirin got Qesedê bi hevbeş bi hevdûr jiyan bikin li ser sifra vî welatî bi hevdûr wan pirsgirêkên got kesên emîrê şer li 15 sal li Sûriyeyê giştî daîr rûniştandin û ticareta xwe dikin. Yê me jî em bersiva me ji wan re hevbeşiyê, bersiva me ji wan re bes ji gelê Sûrî şer em bi hevdûrê vî welatî ava bikin. Sereke ya ku vî welatî aramiyê jêr bîne Qesedeyê ji ber vê yekê em jî hunermend û civaka ku heyî li dora Qesedê û gelê dîtir jî durzî ji vê yekê dizanin û xelkên beravê xelkên Elewî jî dizanin û xelkê Sunnî jî dizanin. Şam û Hims û Hema û hemû bajarên gul Sûrî heyî xelkê fehm kirî Qesedê hêza ku مجموعة بسكريكا خلاص كي لكيلك قصدي فان كونسرت على الدار دخن والسرة هادري سلمان فرنج محمد قصديني وشرفاني قصدي هنرمندي قلن وهنرمند شرفاني قلن أبر سما ما وهابي مش عندنا لسر دكا مسرحي جبو حمق اللي سوري أم هنرا
خواستگی خو آرمانجی خو ریگز خو دیار دکیش بو گلی سوری کشتی نتنی باکروج لاتی سوری. بله سلمان براستی جی هنرمند هم کارم بیشن ددم وحده نکیمی شربانکی قصده یا د چپرین شرده او جی بسازا خو به آواز خو به دنگ خو لکلکا وقت گوت شربان قصده سکنه ام خوازن وک اندام کمیته آماده کار یا جواب شاهیه پیامات جبونه که خلکین گو ورن حاضر ببن لوی شاهیه پیامات حتی بچن گوت نابجم دکارنش تا ببیزن بله پیامه ما اشبو جواکی جی جواکا در دورا ما یاکو لباکوری روجلاتی سوریه هذه مهن جوهرن لوان شاهیا نتني لتنش قصدي سكناندن مدر يار سندي هنرمندن کو بسلام خبات کرنج بو هبشيا قلان سوريا ده فلسفه ما ريغز ما ارمانج ما ديارن پیام ما جيبو قال ما نتني بشجرش قصدي رياجي لتنش قصدي سكناندن مدر يار سندي كو ام شرفان وك هنرمنجي ام كيلك قصدي دما بي خوسن امي شربان من جبو آزادی جبو زاروک سوریه جنوبی دی ولاتی جوان بزگریکا خلاص کن قصده واقعی کی مزن لبام هنرمندا کو هیوی می گو آزادی و آرامی سوریه بدرونشتاندن بلیوه تهزه دی ترتنی حتی ایروتیت یار کرن سرمان پرنج باکی لسر الگوریش ام شوپینن الگوری هون شوپینن الگوری جواکا سوری شوپینن تهزه کی دیترتنه یگو هیوی گلی سوری بجیبینه ام جیبون ده هیوی خو ام دیویژن ام قصدینه ام دخندقه قصدیدن ایرو هنرمند باکروجلات سوری به عربی خو به سوریانی خو به کرد خو همه هنرمند جبرگو ام دشوپینن ام کمیته آماده کارن ام همه هنرمند شوپینن یعنی یک هنرمند گاوا خو پاش ناویجه او گوتنا آگو ام پشتا قصدیت سکنن یا جی ام تنش قصدیت سکنن او گوتنجی ام بچوک دبینن گوتنا هین مستر ام دبیجن ام شروانی قصدینش بوگو ام آزادی جی همه پیکاتی سوری رو بینن و لسر جغرافیا سوری گو ام آرامی چی بکن بله آراز بله حواله می هنرمند سلمان گلکی سپاس گوت بجداری برنامه بو او آگاهی هجا د دربار شاهیا گویل دربیسی بلدار خصم مرا پار بکر گلکی سپاس سپاس دارم